Halo teman-teman, wow, kita kembali berpetualang lagi nih teman-teman nih. Kita kembali berpetualang mencari ondel-ondel, Upin Ipin, Tayo, boneka Squid Game, Boba, ondel-ondel pocong, boneka lebah, Ultraman, superhero, dan lain-lain ya teman-teman ya. Wow, oke teman-teman, mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita mulai saja pencariannya ya teman-teman. Oke, kita mulai saja. Wow, wah, lihat teman-teman, ada 3 boneka boba teman-teman. Wow, oke, kita lihat. Wow, ada 3 boneka boba teman-teman ini. Wow, kita selamatkan 3 boneka bobanya ya teman-teman ya. Wow, keren ya teman-teman ya. Mantul teman-teman. Wow, oke. Kita taruh saja di sini 3 bobanya ya teman-teman ya. Wow, oke. Sekarang kita cari lagi ya teman-teman ya. Wow. Ada boneka Squid Game. Wow, ada boneka Squid Game teman-teman. Oke, keren nih teman-teman ini. Mantul teman-teman nih. Ini boneka Squid Game-nya lucu banget ya teman-teman ya. Wow, ini ada ondel-ondel pocong. Wow, kita menemukan ondel-ondel pocong, boneka Squid Game. Wow, keren ya teman-teman ya. Mantul teman-teman. Oke, sekarang kita cari lagi. Wow, lihat teman-teman, ada Upin dan Ipin. Kita menemukan Upin dan Ipin. Wow. Oke, sekarang kita cari lagi ya teman-teman ya. Wow, kita kemari teman-teman. Oke. Wow, ini ada penjaga Squid Game. Wow, kita menemukan penjaga Squid Game. Wow, keren ya teman-teman ya. Ada 2 penjaga Squid Game. Oke, keren ya teman-teman ya. Mantul teman-teman, penjaga Squid Game-nya keren banget teman-teman. Wow, oke. Sekarang kita cari lagi ya teman-teman ya. Wow, kita cari di sini kali. Wow, ini di atas ada apa nih teman-teman nih? Wow, ini ada ikan Nemo teman-teman. Ada ikan Nemo dan boneka apa nih teman-teman ya? Wow, lebah ya teman-teman sepertinya ini. Ini boneka lebah dan ikan Nemo. Wow, oke, sekarang kita cari lagi teman-teman. Kira-kira ada lagi nggak ya teman-teman ya? Wow, coba. Wow, ini banyak sekali teman-teman ini. Ini ada Ultraman, ada kuda poni, dan ada Marsa teman-teman. Wow, oke, kita selamatkan si kuda poninya dulu teman-teman ya, sama si Marsa ya. Wow, oke, kita selamatkan mereka. Wow, keren banget nih teman-teman ini. Wow, sekarang kita selamatkan si Ultraman-nya ya teman-teman ya. Kita selamatkan Ultraman ya teman-teman. Wow, Ultraman-nya mau terbang teman-teman. Wow, dia mau terbang nih. Wow, oke, dia mau terbang. Wow, keren teman-teman ya. Oke, sekarang kita cari lagi teman-teman. Kita cari lagi ya. Wow, ini dia teman-teman. Ada 2 ondel-ondel teman-teman. Wow, kita menemukan 2 ondel-ondel. Wow, keren ya teman-teman ya. Mantul teman-teman. Wow, keren. Wow. Oke teman-teman, kita sudahi saja petualangannya. Jangan lupa untuk di like dan di subscribe ya teman-teman. Oke, goodbye.